Monsina tami vaigon elengai unasan kamte Jordan lui pia ki tui sop ito pau Jesus Christ menen kahinggal ci baiwa kahinggal no sit uhi kahinggal kutsa uhi Polpi pasakat in tunin to pa Jesus tui sop ni poi amangahi Polpi josin anesiwa Orthodox Polpi te Eastern Orthodox Polpi te toale Anglican Polpi te toale Catholic Polpi in tuni hi to pa Jesus ki tui sop ni poi festival feast kat akimanghi to pa Jesus joinin atui sop ni poi akichia baptism of the Lord Jesus akichi hi tami poi nit nailo saptuam Polpi na obule introduce lo chin pan lo chin jong hoiwa ka chi hi chi pen hi to pa Jesus hi joinin anatui sop hi anasep ki pat masangin joinin Jordan lui pia to pa Jesus anu natui soba tami tui sop na poi in jong lungdam poi hun hi avengsa ahita hi tunin hi Easter lungdam poi hun Christmas season tuni to pa Jesus ki tui sop ni poi to top ahita tunia ki pan hi to pa Jesus public ministry to pa Jesus in anasep akipat na hun ikipan kya ta uhi season tum khat hun tum khat atung ihita uhi na do nom ding khat wo omahi ulenaute chi pen hi to pa Jesus in mona ne lopi bangdinga ki tui sobe ama bangdinga zonin Jordan lui pia tui sobe to mi lai sing to simle imu chen dingo ahi tami hi Matthew bung thuma imuding wa atang som le thuma panin som le sagitan atang li mai ahi bo hi sim bai ngal vai hi chin hi bangdinga zonin to pa Jesus atui sobe tana imuding wi hi to le ama ki baptist sa dingin Jesus Galilee ki padin Jordan John kunga ahing pe hi Jesus in mo nei mi khat ang zon ahi ama mo nei lo mi ahi mo nei mi John Jordan lui pia ding Jesus ahing zon ahi ama papa na baptism tui sop na tang ding nang ko nahi nangin ke nahing baptist ding akipamozo hinapi ke kunga hing peja sub ding nama chin hi anadal hi jonin ke nangin ne tui sop zo ding ya bangdinga ke kunga nangang kun ne chin jonin anadal hi sorry no baptism for you nang tui sop thei siwang aje pen ke mo nei mi nangin nei tui sop ding hi nang mo nei lo pa pasin ta pa tang khat ken kang tui sop ding akilom si ahi tun to pa sun baptism atanna tui sop na atanna aje tun ama don na a imudi wi hinan le jesun atonga tun phasa atan di tanna josie bukim sa le aiding in ahoi hi achi hi to pai sun di ta na josie bukim in juiwai achi hi a khian na bange ipa pasien deisa na te juiwai di ta na chi bene pasien in keidi nga eigon sa kana sep ding tele nang na sep hi bolwai to sin a darsin pasin deisa na zui masazawai chipen pasini kele to nga ai solahi pa pasin deisa na hi John to sin pa deisa na zui vai mangwai achi chengin John ang nom sama to sin ba gene to le athukim pi ta he anom ta he to le alai sing to omsna le to hi le Jesu e na yo le che tuya bo ahi sile
anaku humpi aluhi tuya phumi ahisis le asapumpi tuya dong phumai the eite omlo hi chengin bangche banga tui so bai thesi uhi isangam polpi phasakhatin tui sop na dingin hi gun tui luang azon uhi ken hoi ka sa pha ka sa hi jesu jordan tui luang ki tui sop ma bangin saptum phasakhatin hi gun tui ama lui khatte te hi azon wa twana tui sop na tang ding te hi aphum mu hi hoi ka sa hi hinan le mi asang in omtale azaza omtale ahamsa adidi in Catholic polpi te in hi bi in sunga akitui sop naw pangte akitui sop naw sen in akitui sop hi mi phasakhat in adidi in Baptist polpi ten amate upa ang hi ta chengkum som lu kum li kum nga bang ma josi nawa na ang nei chengun khuang thei chengun hoita in amate phalna to atui sop hi ton dan khat hi ve tami yong ka ngel tuan si hi chin hi to pa jesu hi jonin atui sop ta hi tun abana ba akigele en kya vai tuale jesu aki baptist zo tuya pada ahing podo in enin thakhat in van te ahing ke honga angki honga pasien hagaw wa khu bangin ama kung ahing kum su tuale atunga atuang su tai tun to pa Jesu ahing podo in van lam apantan o anginga pasien hagaw siang to wa khu bangin sila palwa bangin ahing kum su to pa Jesu tunga ahing tu tahi tua chin hi ngai ven vana ki padin okhat ahing ginga tamna katapa ita ahia atunga kalung adam hi ama thu ngai un hi chin hi pa ozong ki za hi ka ita katapa hi ama ka ita hi athu mangun hi chin hi to pa Jesu ki tui sop ni in hi baptism atan ni in hi to thum pasin hing kilang hi Christian polpi ten hi to thum pasien khat mi hing thum na le pasien khat hi ve tami ita sang hi pa atapa Jesu le hagaw siang to tui sop na inei chengun Trinitarian formula isang chiado hi Christian polpi atam zon Christian polpi kim khat in topa Jesu min mai na tui sop hi kim lo hi tui sop na hi Jordan lui pia anapian ma panga isa ding wa hi thele tu ya iphum le jong ohoi ma hi to le pa tapa le hagaw siang thominin kahing tui sop hi nang pa nang nu cha hi bishop te siempo te le pastor ten atui sop ding we mi pi te chi pen hi to tum pasien min I lo te ding pa ta pa le hagaw siang tho minin ka hing tui sop hi chin hi tui sop na a hing pi ching pan hi tui sop na a hing di pan hi ithei sama bangin olenaw te to pa Jesu akit tui sop pan topa Jesu in ama public ministry mi pi ku nga anasep na ahing ki panta hi to masang lienin ni som li le zan som li an ngol tui ngolin gamdaya thu angen hi doi mang pa in ng asol hi gamdaya to ju chingin Galilee ang kile kya anasep ahing ki panta hi hechin topa Jesu akit tui sop panin hi nasep ahing ki panta hi tole anasep akipatin isim sama bangin pa o akizai ama kaita katapa hi pa in asol pa hi
ตัวแหละอามาฮาดนะเต็งอปิลเสียมนะเต็งสิลัมดังอบอลนะเต็งหากาวเสียงโททหารนาตอบอลอะเฮเฮจินฮีตัวไปสุกิตุยสอบในอินป้าตาปาเลยหากาวเสียงโทวินปันมุนอลาเจดุฮีนัสเซมเป็นตัวไปจิสุฮีมิหิงาอังเปียงตัวไปจิสุอะเฮทหารนาปีปิลเสียมนากวนหากาวเสียงโทฮีอสอลปาตุงละมาอมปาวานาอมปาอินอะหิงโซละฮีHichin, topa Jesu in tuisop na atang ahi. Na do nuam ding khat bu omwa kasya. Topa Jesu hi mo nei lo mi ahi. Hinan le aki tuisop ahi. Si pen hi, topa Jesu hi Jordan lui pi a imit ha in ensa mo wain mi pasal tampi ta kichiang. To pasal la topa Jesu jong mun khat a wading ta. Amalanga te ki tui sop ta aban banin peita bu to le topa Jesu chance ama huning tung tan thakadin zon maya ading hi ken kang tui sop ding hi thailo ding anang ya sam hi yen sama bangin pasin de sa na te zui masawai sin topa Jesun hi zon kung again hi sipan hi topa Jesu hi mo nei mi te la adingi ge hi akhiat na bange topa Jesu mo nei mi bangin ahing om ahi mo nei te hin khu ahing la hi Christmas boy ilobun isintawa Bethlehem gan angkung khada akisiel hi naw senen akisiel hi si pen mi hing lim le melen a hing piang ta hi a hin mo na abang si hi mo na nei lo hi hinan le mi hing din mo na e te banga sisan nai san suang hui hop an ne tui don lung tha nui zel ki pa zel e mi hing lienin ang piang hi hin khu amandan mi hing hin khu hi akiba lo na pen mona abang se hi hinan le zonin Jordan mi atui sop na ama he mo nei mi te bangin a hing ding a hi mo nei mi te la ama hi a hing ki hal koi a hi hisin topa Jesu ama public ministry mi pi di nga na ang sep chengin pasen thu apon chengin silam dang abolain ahun atam zo ithei sama bang topa Jesu mi zong mi ngau te la ahun amang zo hi pha ve te la holy twin apai mang apam koi te la akihal koi hi mo na nei nu mai te to jong akihal hi to le mo nei mi te to jong an aim to na hi hisin topa Jesu leitung a len lain mo nei te la akihali mo nei te la na ase mahi to le ama na sep na tu mo tu hoi tu pha good news ngai nom te mo nei mi te le society holy twin asim mo te ma hi ama 10% thu anasang wa hi hichin topa Jesu Jordan luya mo nei mi te la akihal ma bangin na ang sep ta siengin mo nei mi te la ang ki hal ma hi hichin topa Jesu in akitui sop na e te bang e la he chi le hi ama e mo nei mi te ringa a hing kum ma hi topa Jesu kitui sop na poi mang nai lo ten kum kya pan san na pan the lo chin to le tu ni reading jong pastor ten deacon ten thugen ten jong na sim se lo chin hoiwa ka chi hi a je pen tami simuna ki panin chi pani topa Jesu ki tui sop na panin aman ama public ministry mi pi maya na sep na te a hing ki panta hi hichin hi topa Jesu hi e mo nei mi te la e mu lovin e the lovin ading hin hian hi a je pen e mo nei mi te dinga ama tui sop na ang tang a hi dunia ring in tam ting to nga phot vai
gen khiel gen var ai sile gen chingla ophale ngaidam to pa pasinin tu pha nang peta o hen amen